Buona giornata, siamo nello stadio del Levski in compagnia di un personaggio importante del club qui di Sofia, insomma il responsabile della scuola calcio della formazione del Levski. Alessandro, ce lo puoi presentare? Здравейте, ние тук с главен методист на Левски Несто Юруков и един много важен човек за школата, защото той е главен методист на школата и сега ще ви го представим. Аз съм Нестор Юруков, доктор на педагогическите науки и отговарям за всички отбори на школата, които са 12 на брой. Io sono Nestio Yuruko, sono il grave metodista della scuola e sono responsabile di tutte le 12 squadre giovanili dell'Eschi. È un grande piacere per me essere qui quest'oggi, vi ringrazio per l'invito naturalmente. Insomma, come è strutturata questa scuola calcio? Io sono tra l'altro amico dei responsabili dell'Atalanta Calcio, che è il settore giovanile tra i più importanti in assoluto a carattere europeo. Come vedete voi insomma questa scuola calcio e come vedete la scuola calcio dell'Atalanta? Благодаря много за поканата, че това, че съм тук. Аз искам да разбера как работи вашата школа и евентуално как я сравните с европейски отбори. Аз примерно съм приятел на методист на школа на Аталанта и тук е една от водещите школи в Италия. И според вас как се развиват нещата в България от тази точка? Школата е структурирана в 3 степени. Първата, започваме с деца, които са на 5 години. Обучение, това е базовото обучение, след това имаме втория етап на обучение, е усъвършенстване и последният ни етап, който започва с елитните възрастови групи, това са U15, 17 и 19, това е пътя към професионалния футбол. Ако трябва да направя сравнение, предполагам, че почти същата структура е и в Италия, така както и във всички водещи футболни нации в Европа. Ние имаме често възможност да мерим сили с водещи клубове, най-вече в Германия и Холандия, и до този момент сме доволни от структурата, която сме избрали и от резултатите, които постигаме. La nostra scuola è strutturata in 3 diverse fasi. La fase inizia la prima fase dei 5 anni, poi la seconda fase per i giocatori più giovani, la terza fase per gli under 15, under 17 e under 18. La primavera, che sono quelli che possono andare a giocare in prima squadra. Penso che anche in Italia la struttura delle squadre giovanili sia più o meno la stessa. Diciamo che noi facciamo molti tornei internazionali e ci confrontiamo soprattutto con squadre tedesche soprattutto, ma anche con squadre europee, anche italiane, e quindi pensiamo a un buon livello abbiamo raggiunto. Quando partecipiamo ai tornei facciamo dei buoni risultati. Sì, è molto importante, naturalmente mi interesserebbe sapere insomma, se gli allenatori che vengono qui ad allenare la prima squadra prendono spesso in considerazione i giovani magari che sono stati costruiti proprio dalla società qui della vostra squadra. Insomma. Нещо важно, които искам да попитам е дали треньори на големия отбор накрая взимате някакви ваши футболисти, тези, които вие сте изграждали, и им дава възможността да играят. Като това би трябвало да е целта на школата, но не често това се случва. Понеже директора на школата вече е тук, аз мисля, че най-добре е той да отговори на този въпрос. Аз само ще кажа, че ние, слава Богу, нашата школа е водеща в България и ние имаме повече от 20 национални футболисти в различните гарнитури, които участваха на финалите на финалния кръг на 2 европейски първенства по футбол. В момента са около 8 играчи са в мъжки отбор. Не всички взимат участие, дори много малко от тях взимат участие, но това са млади футболисти и се надяваме да се случи в бъдеще. Ето го директора на школата. Adesso darò la parola al direttore della scuola, il giocatore Boremirov, uno dei più forti giocatori della Bulgaria. Rispondendo alla domanda, tengo a precisare che noi abbiamo 20 giocatori nella nazionale bulgara, nelle varie nazionali bulgare giovanili, nazionali che hanno partecipato a 2 finali di categorie europee, e in prima squadra abbiamo 8 giocatori delle giovanili che naturalmente non giocano tutti, non giocano sempre, però pian pianino stanno portando avanti la loro scuola. Intanto saluto anche Borimirov, grandissimo giocatore, naturalmente mi fa piacere che partecipi anche lui a questa bella intervista, a questa conferenza, chiamiamola così, che poi naturalmente potremo rivedere anche nelle emittenti italiane. Insomma, cosa ne pensa lui dei giovani appunto di questa società? Proprio programma di Borimiro
много голям футболист, ние го познаваме от отдавна и знаем, че е директор на школа. И какво мислите от това, което сме казали? Тоест, дали има възможност за младите таланти да играят в АД? Ами, първо да кажа здравейте за първи отбор, футболиста за първи отбор. Това ни е залегнало в концепцията за развитие на Биош на Левски. И имам уверението и тази седмица ще седна да разговарям и с господин Спас Русев, тъй като аз искам отбора на Левски да има втори отбор, който да играе в Б група в България, професионален футбол, и прехода от юношеския към мъжкия футбол да стане много по-плавен, а и същевременно тези футболисти да трупат опит в втори отбор 1-2 години и след това, когато отидат в първи отбор, нещата да се случват по-лесно и самата интеграция от школата в първи отбор да стане много по-плавна и така по-добra. Innanzitutto grazie per l'intervista, tengo a precisare che rispondendo a questa domanda proprio in settimana dovrò incontrarmi con il signor Spas Russer, che è il presidente dell'Leschi Calcio, per convincerlo affinché il Levski abbia una squadra B in maniera tale che tutti i giovani più importanti possano giocare in questa seconda squadra per poter poi arrivare più facilmente alla prima squadra. Questo è un passo molto importante per la nostra scuola, perché ritengo che noi lavoriamo bene e che i nostri giovani abbiano e meritino di giocare in prima squadra. Questo è un grande punto d'aiuto per i giovani a poter avere la squadra lì. Ecco, quando vedete un giocatore interessante, insomma, quando ha delle buone caratteristiche, come lo curate questo giocatore? Когато виждате, че един футболист, млад футболист, има добри характеристики, добър, има голям потенциал, вие какво правите, за да го помагате? Как реагирате? Ами, тези футболисти, които са с перспектива за първи отбор, те тренират с първи отбор и старши треньора, който е на първи отбор, той се занимава с тяхното доусъвършенстване и той преценява в кой момент тези деца да бъдат пуснати в игра и да вземат участие. Quando noi abbiamo un potenziale di talento, noi lo facciamo allenare con la prima squadra e l'allenatore della prima squadra lo segue in maniera particolare e individuale e quando riterrà opportuno lo farà esordire in prima squadra. Sotto il profilo dell'educazione, come siete organizzati? Qui i vostri ragazzi magari hanno la possibilità di essere seguiti anche sotto il profilo dello studio? Гледна точка на обучението, вашите деца могат да живеят тук, могат да учат тук в България, тези, които не са в София, и в София, и изследвате, и ги проверявате и от гледна точка на обучението. Разбира се, има деца, които са в общежитието. В последно време обаче броем е силно ограничен, тъй като ние считаме, че работейки правилно няма да се нуждаем от допълнителна селекция. Когато те станат 15, 17 или 19 годишни. Целта, пак казвам, е да се подберат най-много потребни играчи за всяка възраст, но те да бъдат с качества, които им позволяват да играят професионален футбол. И тук ще вметна само, че нашата така амбициозна цел, това, което господин Боримиров сме записали, е 2024 година в мъжки отбор на Левски поне 40% от играчите да бъдат продукт на школата. Трудна и амбициозна задача, но както видяхме и в Мюнхен, ние бяхме заедно с господин Боримиров в Мюнхен, на Асоциацията на професионалните клубове. Левски е доказана марка и сме в топ 10 на най-производителните школи в Европа. Така че надяваме се това, което сме си поставили за цел, подкрепата, разбира се, на ръководството и старши треньора на клуба, тези наши желания и амбиции да се случат. Noi abbiamo una scuola dove appunto insegniamo ai giocatori, abbiamo una fuoristeria dove vivono i giocatori che vengono da fuori Sofia, però tengo a precisare che la nostra ambizione è quella di avere al massimo 2 o 3 giocatori giovani che non siano di Sofia, cioè vogliamo che i nostri ragazzi che hanno fatto dai piccini sono arrivati fino ai vari anni 15, 17 primavera siano della nostra zona, riteniamo che abbiano le possibilità di farlo. Abbiamo un progetto molto ambizioso per quanto riguarda le possibilità che entro il 2024 vorremmo fare in maniera tale che almeno il 40% dei giocatori della prima squadra siano bulgari.
E questo è un progetto ambizioso del quale abbiamo già parlato col direttore della scuola, il signor Borimirov, a Monaco, quando siamo stati in una conferenza delle associazioni delle squadre della Germania. E in questa occasione abbiamo visto che tra l'altro la squadra dell'Eschi Calcio è una squadra che è riconosciuta molto all'estero e siamo fra i top 10 squadre che producono più giovani giocatori di talento in Europa. Ecco, siamo quasi in conclusione di questa nostra bella intervista. So che avete avuto e avete rapporti anche con il Cagliari Calcio, io vengo dalla Sardegna, volevo un giudizio sulla formazione del Cagliari Calcio che gioca in Serie A e naturalmente se magari in futuro avrete ancora delle altre occasioni per incontrare proprio la società sarda. Сега не трябва да се интервю. Аз знам, че вие имате някакви връзки с Cagliari Calcio, с хора се тук. Какво мислите за Cagliari Calcio отбор, за медийски група и дали имате един план с Cagliari? Аз искам първо да благодаря на ръководството на Cagliari и на специално на медийски школа, тъй като ние успяхме да поставим началото на едно партньорство или едно сътрудничество с Cagliari. Надявам се през годините това нашето сътрудничество да го задълбочим и да можем да обменяме опит, както ние от тях, така и те може би нещо от нас. Преди всичко за нас е интересно как протича тренировъчния процес и самата интеграция на техните деца от юношеския към мъжкия футбол. Innanzitutto voglio ringraziare il Cagliari Calcio e la dirigenza per la possibilità che ci hanno dato di avere questi rapporti con loro più stretti e tengo a precisare che collaboriamo già da 2 anni, abbiamo avuto buoni risultati, abbiamo fatto dei tornei e per noi è importante fare questo scambio tra allenatori bulgari che vanno in Italia, italiani che possono venire in Bulgaria, scambio tecnico, scambio di esperienza bulgara in Italia, esperienza italiana in Bulgaria. È importante questo perché le due scuole possono crescere e avere buoni risultati. Grazie di cuore davvero per avermi concesso questa bella intervista, naturalmente vi auguro un grandissimo in bocca al lupo per il vostro importantissimo lavoro. Благодаря много за това, че сте тази много интересна интервю и пожелавам от сърце да имате успех в вашия работа. Grazie a me. Ние благодариме за заинтересоваността от ваша страна. Grazie da parte vostra per l'interessamento alla nostra scuola. Александър, Prego. може ли да кажа нещо? Искам специално да благодаря на Оскар, шефа на детско-учителната школа на Cagliari, тъй като с него е един прекрасен човек и професионалист, с него съдействие и с помощта на ръководството на Cagliari имахме възможност да пратим 3 наши треньори, които една седмица имат възможността да наблюдават не само детско-учителната школа, и тренировки на мъжки отбор, дори гледаха мача Cagliari и Интер. Тоест, нашето приятелство набира скорост и ги чакаме отново в България. Благодаря. Voglio ringraziare in modo particolare Oscar Riud, il direttore della scuola calcio del Cagliari, perché grazie a lui e al dirigente del Cagliari abbiamo potuto mandare 3 nostri allenatori a fare una settimana di stage alla Seminello. Hanno assistito anche alla partita Inter-Cagliari dell'anno scorso, sono stati molto contenti e ci auguriamo che questo si possa ripetere anche quest'anno e i nostri rapporti con Cagliari possano continuare. Grazie ancora Cagliari. Grazie a voi e grazie anche ad Alessandro per la preziosissima collaborazione. Buona serata. Ние благодарим. Следващото ще получим много.